Mu gihugu cya Mali kuri iki cyumweru habaye ikiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu yaranzwe ahanini n'umutekano ukaze hagamijwe kuburizamo imvururu. Mu ijambo rye rya mbere mu ruhame nyuma y'uko abatavuga rumwe na leta batanze ikirego ku byavuye mu matora, Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yasabye abatuye igihugu gusubira mu buzima busanzwe bakava mu mwuka w'amatora. Muri Mozambique umuryango w'abibumbye wateye inkunga ibikorwa bijyanye no kugabanya imbyaro n'umubare w'abakobwa batwita bakiri bato. Naho muri Tunisia abimukira barokowe bari mu bwato mu nyanja Mediterane babwiye ababarokoye ko batifuzaga kurokorwa. Mu gihugu cya Misiri abakunzi ba shampiyona y'Ubwongereza bafite icyizere cy'uko rutahizamu Mohamed Salah ukinira ikipe ya Liverpool azakomeza gukora ibitangaza atsinda ibitego byinshi.